Көчө бар, а? Көчө бар. Açıl. Так, эме. Мону металломго тапшыргыла. Кимики бул? Көрдүңүзбү мына жол жок. 3 метр жол калыптыр. Сезип мурдуңуз, жыттан отабы? Карабайсыңарбы? Ушу ряд тет жактан баштап мына тоого чейин барыңар көчөсүңөр мына. Эде эч ким калбайт. Мына кара туалеттен суу сагып атат. Мына кара мына бүт мынакей. Бүгүн алып таптаза кылып койгула. Кара татуалга мастерской кылып алыптыр. Мыналар явно мына чыккан архитектор. Моголардын баарын алдыргыла. Карачы мана. Mana snos bo'lyapti hamma yerda. Yaxshi mana o'shda uni o'ylash uchun zo'r ishlar bo'lyapti, yaxshi yomon emas. Endi mana bu tarafda yashaymiz-da biz. Oldin UNESKOga kirgan degandi. Biz arxitektoraga borib dokument qilaylik desa, yo'q, bu yerga hech qanaqa stroyka mumkin emas deb UNESKOga kirgan deb ruxsat bermas edi. Endi hozir sizdan bitta iltimos. Hozir mana snosga tushdi hamma yo'qimiz. Jindaydan shu bir arxitektora tomonidan bizga bir dokument qilib bersa. Misol uylarimizda 2 ta 3 tadan kelinimiz bor, qizlarimiz ajrashib kelganlarimiz bor, 5 ta 6 ta odam yashaydi endi semya bo'ldi. O'shanga bir uyni ichiga uy solgani ruxsat bo'ladimi degan maqsadda gapiryapti. Acaba көчөсүңөр. Чек беребиз, көчөсүңөр. Polni kechadimi? Бардыңар көчөсүңөр. Мыналар баары көчөт. Мына эч ким да калбайт. Мына кара, мына тоо турат. Индустриальный парк Silkway. Бул Кыргызстанда биринчи жолу жасалган долбоор. Бишкек шаарында 70 гектар жер аянтына курулган индустриальный парк Silkway соода борборунун биринчи корпусу 2 кабаттан турат, 40 000 чарчы метр, жалпы 800 бутик болсо, анын 90% сатылган. 10%га жакыны бар, алып жетишип калсаңыздар болот, уже ачылган, иштеп жатат. Ал эми экинчи корпусу жанына аркасына 44 000 чарчы метр курулуп жатат. 500дөй бутик бар, аны дагы $1500 квадраты сатылып жатат. Алып жетишип калсаңыздар болот. Ушу ряд тет жактан баштап мына тоого чейин барыңар көчөсүңөр мына. Эде эч ким калбайт. Bo'lmasa hozir temay turar endi ekanda unda. Жок, азырынча тие бергиле. Көрдүңүзбү мынакей тоо турат уже. Булар барды мына караң, 3-6 чыкса уже наркы иштесе калбайт. Турабы? Мына 3. Shu polni ketyapti dedi. Баары кетип атат. Мына баары кетип, мына нары кетип атат. Булардын баарын көчүрөбүз. Тоону көрсөтүп элечи. Турабы? Ошоно ошол жерден баштап санап чыккылачы канча үй бар экен. Эң жакындары. Эң жакындары. Аркасында өзү Саймантон баягы жол салыныш керек эле. Ооба. Жолда калбай калды. Жолда калбай калды. Ушу баары жылып эметип кетип атат да. Кара жүрө бас. Эртең алынат булар, турабы? Так. Мынау да каналдын боюнда турат, турабы? Бул кайсы канал? Бул Шамшат. Шамшат каналы. Бул азыр bu Şamşat nar жагына бекитип койду. Кече сиз айткан көчөдө бул, турабы? Сиз наракы баш жагын өттүңүзбү? Öttüm. А эмнеден суроо бердиңиз сиз? Yo aslında tezrak açıp dekanlar mana iş başlandı. Paka Maligi dekançılıkta eki oraylı mı ehmeli? эгесиңер да. Мына сууну, булар суудун боюнда турат. Ажаба, буларды да көчүрүшүбүз керек. Мына көрдүңүзбү? Неме? Жамбаевич, буларды буштан баштап санап чыккыла. Канча эме бар үй? Түшүнүңүзбү? Буларды да көчүрүш керек болот. Мына кара, прямо арыктын боюнда турат. Мына арык, мына жагы үстүнө, арыктын үстүнө турам мынабы? Kirip onu da çıkmam. Жо дег айтам да. Da doğru. Мыйзамсызбы? Мына кара. Архитектор, кадастр. Мына көрдүңүзбү? Арыктын неде арык кана? Aslında alıp ketdi. Ha? İçinde o. Монун ичинде. Ha, тет арык. Андан чыгып кеткен. Өзү чоң арыктан болар. Суу толуп агат, турабы? Самсат. Я. Bu ara gidip olsa gerek. Жок, канал бул өзү. Нар жакта канал болуп келет, а? Канал өтөт, Алла көрсүн. Баягыда ой. Ооба. Akşamın zonasına çıkmışsa gördüm. Tat. Көрдүңүзбү? Пашта арык жок мына. Баарын арык жок кылып бүтүшкөн. Мен үчүн алдырган жоксуз. Жакмайт. Укпай атат. Эмнеге укпайт? Ана ол Могу укпай атыптыр. Бүгүн келип бузуп талкалап кеткиле, макулбу? Предписание берилгенби? билет бар. Ана алда. Так, могунда алып кеткиле. Ичине жобуткасы бар аркасында. Бул да укпайт абы. Так, могуну алып кеткиле, түшүнүңөрбү? Бул эмнесине убакыт берет? Батылы алып койсо болот да, мынычы.
Bunu hem satıp aldım dedi. Ya. Butkanı sattım dedi. At gitme yaptı dedi. Ha, aytыңыз батырақ алып кетсем, олар да айтсын. Мода ұқпай тауы, тротуарда тұрады. Көрдіңіз бі? Архитектор, кадастр. Қанша метр мұнаға шейін, оны да алғыла. Мына көрдіңіз бі? Қадамдаңыз шет етеген шейін. Беш пе, мұндай тегізегілі. Мақұл бұл? Алғыла бүгін. Тротуарда отырады, көрдіңіз бі? Бұл еш нәрсенің керегі жоқ. Просто мына тротуарға салу болған мына. Бұл документі жоқ. Мына тротуардың үстінде отырады. Жөніне келіп алсаңар болады да. Так, мұны те бұштан баштап алады. Шүніңіз мұна тінекелерді алғыла. Мұны заборды алып жолды ашқыла. Қарап, мына тротуардың үстінде отырады. Прямо жолдың үстінде отырады. Мына көрдіңіз бі қара? Те бұрышқа шейін, ескі строение. Қадамдасаңыз қанша екен? 6 метр мына шыққан. Көрдіңіз бі? Көрініле тұрбай мына. Тротуар жоқ, еме жоқ. Ана моғыларды, мына сарқынды суларды қараш керек те қара. Мына қара туалеттен су сағып өтеді. Мына қара мына. Өт мінеке. Ya. Kirip gelgen su başıttan çıkıyor. Жо, мұны айтам. Туалет. Arap çizdi bu. Так, мұны архитектор. Düşündünüz ha? Bugün kelip çene bergili, kadastr şehir dokumentlerin qaraqlada te buştan başlap предписание bergili. Alışsın. Так, бұл жер полный расширение болуш керек. Саламатсыз папа, қандайсыз? Жақсы ба? Жақсы демал тұрдыңыздар ба? Жақсы. Олар да қарағылады, түсіндің ба? Мынаке. Мыналар явно мына шыққан. Архитектор. Мына қара. Мына қарашы. Лоток түсінде отырады. Анасы бар, көрдіңіз бе? О, тен жақта қалып, оған үйдің. Сол жақтан бері шығып кеткен. Все, полный те баштан баштап. Ескі үйден, мына үйден, тетік үйге шейін. Все. Санап мына қарасаң, арақ түсінде отырады. Деме. Жанбайыч. Асманды қара, жерді қарасаңыз, қара. Асманға шашылбаң. Жерден баштайлы. Бұлар бары шыққан, көрдіңдер, а? Мына ескі строениесі көрдіңдер, хотя бы тетігі забордан. Мына қара, бардығы мына емен үстінде отырышады. Екі жағы тең. Мына қара. Жанбайыч, мына қараң мұсырды. Кім дамкөн бұл жерде? Сіз бе? Мына қараң, іштегеніңізді. Сіз бір нәрсе айтса әлі боляпты, анаға боляпты дейсіз. Мына қараң, сасып кетті қара. Не сасып ұтады бұл жерден? Канализация боқ жұттан ұтады. Не жұттан ұтады? Мұрдыңыз сезіп ұтауы? Жанбайыч. Сезута мұрдыңыз, жыттан отауы, қарабайсыңар ба? Олар бары шыққан, көрдіңіз бе? Олар бары шыққан ма? Жерге тротуар, бір жағына тротуар салып берішіміз керек екенде елгечі. Ол жерді біз бастыға. Ажеке, қандай жақсы өштер, жақсы ба? Саламатсыз, қандай жақсы ба? Айтыңыз. Бұл жақта менің ата-енемнен қалған үйім бар да. Так. Ошоға кире албай айтам да, жол ачыш керек болды. Жардам беріп қойыңызшы сұрар. Қайсы жерінде? Көрбейсіз бе сұраңыз? Жақын әле бе? Ya. Я. Мына жерден. Бұл жерден 10-15 адамға жол ачылат. Айыл башыбыздағы билет. Білесіз? Барбаған жерім қалбады. Абдулла әкәтші. Açılış керек те дағы. Көче? Көченің басында бір үй салынып қалған. Мына үйші. Мен үйім мына үй. Бұл жек. Мына көче болуш керек. 10-15 адамға жол ачылат. Үйдің көченің башында бірінде мына eski стройка бар да. Так. Ушул жерден көчө ачылыш керек да. Мен үйім мына 4 соттук. Үйіме кире албайтам азыр, жашай албайтам азыр. Ата-энемден калган үй. Элдин баары мына жерден жол чыгат деп билгеттен. Эч ким үй салган эмес, малкана, тооккана кылып салып койгон.
Men uyum mına uşul. Men uyum mına uşul. Uyuma gir albayt. Siz uşul uyda yaşaysız be. Ja hazır yaşabayt da 20 yıldan beri mına 4 komnata salıp koyganmiz. Mo sizdeki ha? Ооба, ушул менин үйүм. Анан бул жакта мына жактан карасаң Так, Дамком kim ele bize kvartalini bu жерде? Ya. мыначы. Мына үй менен мына үйдүн ортосу көчө ачылыш керек ушул жерденчи. Mo жерде eме var ha? Köşe var ha? Көчө бар. Ачылды. Так, эме. чыкса болот. Taqtap çıkıla. Kadastr менен бирге тактайбыз. Kadastr, arxitektor taqtap çıkıla. Telefonunu algıla bu jaktın. Algıla. Bugün taqtap büt emeteli. Gemplaны жол боло турган болсо ачалы. Как раз мына кайсы көчөгө чыгып калат түз. Алишер чыгат, анан Бостон көчөгө чыгат. Кеп бурулган жайы бар. Düşündüm, болду. Так, эме arxitektor, kadastr. Düşündünüzdür ha? Так, эме менен гемплан менен карагыла, жол болсо келип предписание берип ачыш керек жолду. Макулбу? Açıp verir. Так, bizde Mirlan. Düşündün ha? Na kontrol возьму. Hazır Zastaşo sen de bölüm başçı. Şeflerin bari ketdi. Sen kaldın mı? Qarab көзөмөлгө алган. Түшүндүңбү? Архитекторду, кадастрды көзөмөлгө алып, мага бүгүн кеч саат 3-тө жоогун айтасың. Түшүндүңбү? Сиз түшүндүңүз, а? Архитектор менен кадастр, Казыбай болгона. Чогуу түшүндүңүз, а? Бүгүн саат 3-тө мага жоогун айтасыңар. Кичине арылаң да элдичи. Элдер алап, карап, элим неме жашап атат, эмне маселеси бар? Саламатсыз, папа. Tamam, karaş gerek de. Ana kaçtışımda öyle oturuyorsanız iş bolboyt da. Tak, moda çıkıp ketip gördüңөр mü? Arxitektor, kadastr, gördünüz ha? Murda yol bolçu öyle? Murda. Siz bala kezde. Bar ele. Bu söz значит yol var eken. Açağız. Mollarda kalıgıla. Kançaga çıktınız? 65. Bala turbayız. Yaşı geçti. Onu alış gerek bunake. Canbayvan balası gördünüz mü? Bunake. Toğuk kanamına. Bunu ne albaytas? Nakra toğuk kana eken, otun kana eken. Mo 124'ü alma pol tazalagıla. Makul mu? Hazır biz bu çıkıp yaptırdılar gördünüz mü? Tekiz turat. Tek turat. Şimdi artık eski, Şamsat eski köçöde. Bu cana giyim verilgen çalışsalar. 90 yıllara. Bugünlerden alıp çalışıyor. Tak, onda kalış gerek eken gördünüz mü bunu? Ya. Alattılar da. Bunlar da kança çıkıp geçken bunlar. Bu eski stроение eken alıp koy bu. Ya. Eskiler kuruluşkan mı? Aldı. Bunlar жағынан жақшына келеді. Yo, algıla. Arxitektor көзөмөлгө алган макулбу? Аборону каякта машинаны алсын. Алдыңыз машинаны. Мооларды алдырыла. Bayağımdan toz olgan eken aldırganmış. Süpürmeyen çektiğini. Ya. Bunu temirmen toz olgan onu aldırıp atasın. Ay. Master olgan eken de bu. Ay. Так, моду бүгүн срочно алдыргыла. Эме Мирлан Казыбайұлы, түшүндүңүз, а? Толкун Австарович. Толкун, молады алга, түшүндүңүзбү? Бүгүн алып таптаза кылып койгула. Кара таратып мастерской кылып алыптыр. Могу заборду алып койгула. Кандайсыз, эже? Кандай, жакшысызбы? Бу магазинди үйдүн ишиге алыңыла, макулбу? Ооба, магазинди алып ичкерге киргизип. Мына бияктан терезеде эшиги ачкыла дагы магазин кылып койгула. Алгыла магазинди. Тротуарды ачкыла. Так, архитектор түшүндүңүз, а? Казыбай. Түшүндүң, а?
metallolom eкен alıp bugün dala çetkile. Oşonda sizge 2 maşina oldu. Tetigi bilen alыңыз. Metallolom ele olup kaldı. Metallolomga tapşırgıla. Mına agrejen kaşan dakansa tetekten başta alıp muğunu alıp aç kılamayaqtın bardığın. Tak, emene. Jeke. Uşu yerlerde sen жазып алгын өзүңөчү. Азыр бир наржакта тротуарлар бүткөндөн кийин бул жака бир бетине тротуар кылабыз. Макулбу? Тротуар керек экен бул жака. Эки бетине тротуар кылса болот экен бул жерге. А? Ооба. Эки бетине кылсак деле болот экен. Кара мына балдар тротуарсыз жок кетти. Жеке. Жеке. Uşu эки бетине тең тротуар макулбу? Бала чага тынчпы, иштер жакшыбы? Кыйналбай атасыздарбы? Амин, тиштер жакшылыктар болсун. Мына кошуна колонго айткыла, а? Эки бетине тең ачылып турган жерлер бар экен, ачылсын. Эки бетине тең тротуар кетет. Жок, бакка тийбегиле. Бакка тийбегиле. Тети кыштарды, ограждениялардан, моларды алып койгула. Алгыла бетондорду. Архитектор келип чызып берет. Эме? Мен чизип бергиле эмени, макулбу? Тротуар кайгынан кетет. Bunlar da var. Ава, буларды алгыла. Мына чыгып кетиптир, көрдүңүзбү мына? Мына совсем чыгып кетиптир, көрдүңүзбү? 14-үй. Кадастр. Кадастр. Мына үйдү көрдүңүзбү? Такыр эле чыгып кетиптир. Буштан баштап почти 4 метр чыгып кетиптир. Жол бекилип калыптыр. Мына жол жок. Мына. Ya, mına buruç çıkan. Açkıla. Moğundagı yoldu gördünüz mü? Mına da yol yok buna. Kadastr. Arxitektor. Düşündünüz ha? Mate buçtan başlap buna. Kara buna keneyim de baştan yol boş gerek. Buna da yol boş gerek buna. Moğollardagı жаңы строение eken. Gördünüz mü? Arxitektor. Ма көрдүңүз мына тротуардын үстүндө турат. Мына да тротуардын үстүндө турат. Жол жок, же тротуар жок. Жаш балдар басыш керек да. Так. Тиги мо бир 3,5 метр, бул 3,5 метр жылыш керек. Жолду кеңейтип, түшүнүңөрбү? Карама. Кана жол. Тротуар гана. Я. Кадастр. Көрдүңүзбү мына жол жок. 3 метр жол калыптыр. Bir de trottoir boş gerek de. Buna gördünüz mü? Teyekten başta bunu açıkla. Bunu da kansa canağı pоворот koçayım. O nark betinde açıkla. Gördünüz mü? Eski stроение teyekten turapında eski bağlı. Bunu açıp tazalağla. Yolda açalım. Makul bu? Canbay, şu an tez kıyımıldaş gerek ya, bana tazalayıpça. Bular keçe Ya. eseplegende 16 metreye çıktı. Açık elekler bu tarafa. Bat-battan kıyımıldaş gerek hocam. Bat-battan kıyımılda. Bular da içip gettir karaçı. Mo buçta çıkıptır. Kara yol yok. Mo meçhitte karagıla eme kim? Karatas. Ha siz varsınız ha? Tak. Bu canağı köşeden öttük ya bu. Bir trottoir kereyken bir жағын açı. Onu aldırıp koyula. Kim bir yerde kvartalini? Siz bir? Kaçan aladı? Aldırıla. Assalamu alaikum. Bunlar 3 çıkıp durumda. Gördünüz mü? Bunlar çıkanları tegiz etip koysa buladı. Süleyman Toğa çıkıp geleli o yigitler. Çıkalı ha? Hazım ona barıp dur Toğa çıkıp gitti. Bir yaktan foto var mı? Soğuk. Var.
Süleyman Toğa. Var mı? Şu жағынан çıkar. Onları da alıp koyuyorlar. Düşündünüz mü? Buna. Так. Buna ограждениелерді alıp, buna vinogradniklerді alıp tap-таза қылып болады законца. Мақұл ба? Ya. Бостон балабақша. Ya. Dosttan bala bakacağız. Бұл пришкольный. Bilim kendi kitap. Tarbiya kendi mektep. Takimde bu yerде mesele var. Қана директор. Документтері var. Ruhsat berber. Kim ruhsat vermeydi? Ya. Arxitektor ruhsat berber. Takimde mesele oldu bu yerде. Bu boyunca birinci yolu bu da Taktakaç. Ha. Так, siz Canbayüç, siz hazır kelip direktörмен жолугуп сүйлөшүү экөөңөр. Эмне көйгөй бар экен. Эмне үчүн документтер бүтпөй атат. Мага саат 11-де келесиз, макулбу? Макул. 11-де келип экөөңөр тең айтасыңар. Siz азыр эметесиз, тиги 9-га барышыңыз керек да сиз. Так. Ya. Bu жерде arxitektor. Resminden bu 3 ay başlığın. Ооба, ооба. 9-да келесиңерсиздер, а? Буларды кандай кылабыз? Bulardan ала barayım bu toğuzga. Ала барам. Директор барсын. Direktörden ya. Ооба, директорду ала барыңыз. Макулбу? Архитектор, сиз да келиңиз саат 9-ганда. Эже, мына шыйпырды тетиги арабаны алгыла. Тетиги бутуңуздун астында жыгачты алгыла. Үйдүн ичине алып кирип койгула. Так. Мо ограждениени алгыла. Олар алынсын, э? Так, мо таштарды айтыңыз алып койсун. Оларды эмне үчүн албадыңар? Anacımız bu yerde anası eskертip bergen. Жок, эскертип берген келип контролдош керек да, караш керек да. Так, Толкун Абсатарович. Молар бир сыра карагыла, макулбу? Балдарга тапшырма бериңиз. Моларды карап, моларды алсын мусулардын. Моларды алгыла бүт. Мына виноградникти алгыла. Дастан кайда жүрөт? Так, моonu da algıla, makul bu. Moğun da agrajderini algıla. Толкун Абсатарович. Moğunu algıla, makul bu. Bunu da alıp tazalagıla. Tetağındaki polunu alıp trottoar bulat. Так, архитектор. Kança çıkıp durma o uy. Ya. Kança 4 metre çıkan mı? Şöyle polunu. Moğunu alıp tazalagıla, makul bu. Alıp tazalap tetağından başlap emetkili. Özünün territoriyasına kılsın. Oların büt barını alsın. Düşündünüz de, так, предписание берip, так, kadastr, çoğu kelip emetkili, makul bu. Siz kontrol alınız. Пока начальство yok sizdeki, özünüz kontrol alınız. Makul bu. Bu agrajdenleri alınsın, bir trottoar bulat. Mına o metallomga tapşırıldı. 28 деген трактор мына очу биздин бала кезде болчу эле. Пахта айдачу эле. Так, оборона. Мону металломго тапшыргыла. Кимики бул? Кимдин трактору? Abidov degandik. Traktorchi bo'lgan. Var al traktorchi? Bor. Şu үйün içine alып кирип алсынчы, металломго тапшырса. Bu ne керек var bu? Мусор да бул. Bu памятник bu. Караң элге канча эме создавать этти. Так, оборона. Бүгүн алдырып салам, түшүндүңүзбү? Алдыртып темирге тапшыргыла. Так, мына bu занавескаларды алдырыңыз. Моларын барын төкпөстүн ичкерге алып кирсе, макул бу? Мына жестянщик бар экен. İçin үйün içine алып кирип оңдосун. Оборона. Мына көрдүңүзбү му? Тротуарда мастерская кылып алыптыр. Айтыңыз, үйүн ичине алып кирип оңдосун. Макул бу?
Саламатсызбы? Апа, кандайсыз? Апа, могу кашаларды алып тегиздегиле тротуар жасайбыз. Моголорду дагы макулбу? Тротуар керек до конца. Ну, өзүңүз карап койбойсуз ушулардычы. Обязательно ушуну бес караш керекпи? Бул сиздин эле уровендеги иштер. Эми архитектор. Муну карап коюңуздар, түшүнүңүзбү? Эки тараптан карап коюңуздар. Так, значит, биз ушул жерден баштайбыз, а? Эртең дальше ушул жерден эметели. Кеттик тоого. Так, мондан алдын табы азыр. Гайып мазар. Так. Могул жер боюнча эмне кылабыз? Я. Нурсултан. Могул мазар боюнча эмне кылабыз? Канча жыл болуп тур буга? 50 жылдай болуп. 50 жыл. 50 жыл болсо алыш керек булардын бардыгын. Акчаны качан көрөм? 2013 жыл. Şu аларын делеп тазалаш керек. Полун тегерек, монун арт жагын, арка жагын, алды жагын полун тазалап жанагы жакка. 1-майдан баштап билесиң, а? 1-майдан баштап шаарга бир дагы сөөк коюлбайт. Ооба, бир жок калды да. Мына мусулларды кара. Мына кара мусулларды. Я. Бүгүнөрү түстөмөн кетти. Ошол түстөмө бергенбиз. Моголардын баарын алдыргыла. Оборона. Моголарды алдыргыла, мусуллардын баарын кара. Жол тосуп алыптыр. Ким элери булардын? Я. Кана эс, чакырың эсин. Чакырың эсин. Алсын бояктан жол тосуп койбой. Мону көрдүңүзбү мына канча жылдан бери турат бул желди тосуп алгыла машина бардыгын. Барбай 90 жыл келген нерселер автодорда. Ну, канчанчылык келсе деле. Түшүнүңүз да. Түшүндүм. Ал жо мусорный эме полигон болуп калыптыр. Bunu bile nemeci yapısı Ha. var. Cüzbe tüdrep kesilip tamam. Ya, Tüdrep kesilip dedi. emal özünün emesi de. Sügröp kedi. Ya. Ya. İyi salat da, iyi salat. Aceke, mapminen çoğu, aboron uçaskoyu da alıp emetkile, kergile çoğu, makul mu? Alsın. Асосунду кылгандан кийин ичине кургаш керек экен да. Ар жагында. Kire lazım mı? Ya. Karışma. Ya. Ahtap selam. Selamun aleyküm. Так, урматтуу жетекчилер, бүгүнкү ушу менен рейд бүттү. Коюлган тапшырмалар боюнча архитектура, кадастр, эме Мирлан, сиздин служба, кадастр, архитектура, ОМС. Кыргыз бирдикте жумуш алып баргыла. Эмеге оборона сизге жумуш болду, жанагы жумуш 4 машина болду. Бир трактор, мына жакта бир машина, 2 автобус болду. Меники фотографический память. Мен көрдүм бол тартып коет. Түшүндүңүз, а? Архитектура мо жигиттин маселесин чечип бергиле бүгүн. Түшүндүңүз, а? Бүгүн чечип, мага кеч доложите саат 3-тө.
emetip daşıt etsinler. Хорошо anda. Junup taranıp jumuşka kana jeke bata. Amin. Amin. Arbetge tünden sonra bakbatçılık Amin. işimizge ilgilik. Amin. Amin. Baptı jigitler jakşı. Jumuşka olsun. Урматтуу Москвадагы мекендештер, эгерде сиздерге Москвадан Казакстанга кирди чыкты кызматы керек болсо, Заир деген жигитти өзүнүн айдоочулар жамааты менен сунуштайбыз. Телефон номуруна азыр чалыңыздар. +7 926 421 1605. Бул жамааттын кызматтагы унаалары жалаң Toyota Alphard үлгүсүндөгү унаалар. Унаалардын техникалык абалы, ал эме салондогу ички тазалыгы айдоочулардын тажрыйбасы дагы эң мыкты абалда. Бул жамаатты пайдаланып, Казакстанга, чек арага чыгып кирсеңиздер болот. Кызматыңыздарда байланышыңыздар.